Ing grasya ting kapayapaan ng Jesus at ing kasupan ng Santana parating manatili kay kayo. Kukomenda kayo pong makisanmetong anting metong abalayan kaya katamong kapasalamatan king Diyos kabitan ng Santana lalong-lalo na king kaya nga kasupan at lingap kaya katamay ning milabas siya o ining kasalukuyan na pa ning pandemya ng santang COVID-19. Makiriway ang pesta, uling dimot po ing tao makalupisamban at may mo naman dala na po ning krisis mo naman. Dapat, etamo tutok ng pasalamat kaya, king Diyos, alang patugot, babigyan katang sarili. Ban kanita, tunay pinapakita mo, metong tamong balay na pasalamat at tabi-yabi, pupulit pasalamat king Ginoo. Ngayon banwang ini, kakatamo po ngayon parasan, karing kakatamong limos o aliko pa donasyon, ing mitalagatang metong emergency fund, ausan tamo pong maluka fund. Ibig nang sabihan, masabal at lugod ka rin kalulo. Ngayon pong panahon ng krisis, so panmiya po yung gobyerno tamo kay ni Santana, ban kanita lingapan tala, di katamong pakakalulong kapatad, di katang senior citizen, di masakit, hanggang makanano mo po ling etamo sabi lang gay kapiliting pandemya. Anya, ingki kayo pong kasaupan, maragula bagay. Sana ingrasya ng Jesus, ating pamanantabi ng Santana, sanang parating mantabi king pusuyo at karigay kayong pibale-bale. So magrasyang piyesta at makabaldugan, sana itikatamong sablang talasal pantaya at deboto at debotos ng Santana. Dakal pong salamat.